Om Swastiastu. Ritat kala pemucuk derwene ring jagat Bali. Rauh ing para nayaka praja ring jagat Bali sampun maut saha. Sane kebos nangun sakirti loko Bali. Majalaran antuk pola pembangunan semesta berencana. Mangdo presiden majalaran saking punika jujur Bali era baru. Duaning kadiasa punika sepatutnya ne kerama Bali derwene presiden mekingkin kadi mangkin mangdo presiden mewali rajak jagat Bali derwene. Napi malih mangkin sampun presiden wenten sane kebos sane kewangun kewentuk oleh pemerintah derwene sane kebos penyuluh bahasa Bali sane sampun masobiah kelima kang ngering maka sami wewidangan ring jagat Bali. Dumugi sangkaning puniki madasar antuk sastra presiden malih kerajaan jagat derwene ring Bali. Inggih puniki titiang maka sami wantah penyuluh bahasa Bali sane oleh genah tugas wantah iriki ring wewidangan kecamatan Mengui. Mugi sang kading sih pasuecan ide sang yang paramakawi ide sang yang Haji Saraswati majalaran antuk pangutsaha puniki presida sareng-sareng. Gumantenya ngiring sang meraga nayako praja ngiring sang meraga pemucuk jagat Bali ini presida ngerajagang jagat Bali ini muali sang kaning bahasa sastra miwah aksara Bali. Inggih paridabdab sane sampun kemargian antuk penyuluh basa Bali derwene ring wewidangan Mengui minek adenipun wenten konservasi ayam miring mapanggang pewacaan kita nih kayak bayuk puniki satma kejalaran ngelestarian tetamian merupa naskah-naskah lontar ring masyarakat sewewidangan Mengui. Taler wenten pembinaan ring alit-alit anom-anome maka miwah sapo sireugi masyarakat ring wewidangan Mengui ngindekang basa miwah aksara. Puniki wantah satma keutsaha nguripang taksun jagat Bali nemane. Wenten taler puniki ngewangun seke pesantian ring desa Pegawan. Wenten masyarakat sane ngemuatang kewacian daging prasasti sane kesungsung ring pemerajaan. Wenten taler puteraan idone silih sinunggil sane maduwe amongan pacang. Puniki wantah utsaha ya diastun ring era serba digital mangkin kasusastran derwene kearifan lokal Bali puniki presida stata kelimbakang ring era serba digital. Ning nyedot mana dia nyarangan penawang ning satro nawang itu yang urut bakal ngelantur bakal macot yang nawang urut tawan nggih niku mantap ya Titiang penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sane pulih amongan ring Kecamatan Mengui Kabupaten Badung sayaga ngelestariang basa sastra miwah aksara Bali derwene nyangre pikamkam saking pemucuk jagat Bali derwene sane kebos nangun sakirti loko Bali.